rule puitar setana he ta vana po hun rei ta lo mang to engte rei nge pathianin vana khan khongai na huna pe kan khelo lucifer hi setana hi engte rei nge vana lo to kan khelo fa chuan he khowela chuan sual nu chuan hei kum sang ruk vel ani ta lali so chu no pang der dep te angin ron pianga ti nat ol ta hin ron pianga rule puitar thil ti theina na satak nei isu kha apathian na mang thei selo mi hring angin ron piang box ya chumi in bitum turala li soro na in hlan na himo una tu tak aro puila tu kani chandam tu hian min mang ai sin em vai nge mi hring aron chan na san chu thoi na nun kan sir thei na turani ya the principle of the cross is obedience anti mithiam ta chuan cross in a min zir tir chumo thoi na ni aba ka pa in kim mi ti theya atei ram chuan he no hian min pelul ro seti thi na lo chuan ke ni solman bathitlak thein la fa chu wan calvary cross mangai na o chu sim ro wan ram chu nai to e ti ne ma se zoram christian ten sim nom zia khretiam lo kan vatam te lu lem halan isu kha tiang hian ziak boka there is no forgiveness lali su tan ngai dam na om lo ti chan dam tu om ve lo isu khamo asual sual pakhat chau po ti se angai tu na po khan voi khat te po sual se chatuani na thi don pathian chatuana lo om to kha ami rinna khan ti sual se apathian na po khan angong vek thona chu wangin lali su min mangai sia chu lali su min mangai sia chu a chatuan nun na tha phin itan le katan van mun ro pui taka kalsana van tir ko ten ni tinan choi mo in ngai lo kha itan le katan anu na ron hlana sin chandam na chueng mo sual man bat lali sual men on plak saka to chuan he thin lung sual hen asim hlop thena turin amangai na ro pui takaran puang chuaka chu mangai na ro pui takin puan chuana calvary cross chu I move to na chuan manin in patrol truck na na khoi lu chenga chu ta chuan I thin lung chung ruak taka tharau thiang hlim lo thenganga chu thin lung in lan na chuan chatuan nun bul itran na lom thina ne amen a haro puyem